Tekereza gato kuri iyi shusho. Abacacu b'abazungu bari bitwaje intwaro zikomeye n'ikoranabuhanga rigezweho bafashwe mpiri mu misozi miremire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirambo y'abandi isandaye ku misozi mu gihe indege zitagira abapilote cyangwa se za drones zizo ziri kurasa mu baturage b'inzirakarengane zikica abagore, abana n'abarwayi mu mavuriro. Ibi si inkuru mpimbano ivuye muri filime za Hollywood, ni ukuri gukabije. Ni ishusho y'ibiri kubera muri iki gihe mu misozi miremire ya Minembwe. Aha abasore b'intarumikwa mu mutwe wa twirwaneho barimo kwandika amateka mashya y'akarere bagatsinda mu buryo budasubirwaho ihuriro ry'ingabo ndengamipaka. Ese wari uzi ko ubwicanyi n'ibi bitero bikomeye bishobora kuviraho amashyaka birakomeye cyane ariko ubutegetsi CNDD-FDD mu Burundi na UPDS muri Kongo kuzimira burundu mu ruhando rwa politike mbere y'umwaka 2028. Reka ducukumbure turebe ibangarisha inyuma y'izi ntambara, imigambi mibisha ya Kinshasa na Bujumbura n'igitugu gishya kiri gukoreshwa mu guhindura itegeko nshinga rya Kongo ku ngufu. Amakuru mashya kandi yizewe ashingiye ku buhamya bw'umuturage uri mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru Top Kivu arakubita inshuro ibinyoma byose leta ya Kinshasa n'iya Bujumbura zikomeje kubwira amahanga. Uyu mutangabuhamya avuga mu rurimi rw'igiswahili aho yatanze ishusho y'urugamba ruteye ubwoba yiboneye n'amaso ye. Uyu muturage ahamya ko yabonye uburyo ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ubwohereje mu buryo bw'akajagari ingabo zabo kugira ngo zifate agace ka Minembwe. Iyi yari gahunda nini yari ishyigikiwe n'imitwe myinshi y'abarwanyi. Ariko se byarangiye bite? Uyu muturage yivugira ko yiboneye iryo huriro ry'ingabo rikubitwa inshuro rigatsindwa bya gisirikare mu buryo bugaragara. Dore ibyo uyu muturage yiboneye, kandi aya ni amagambo akomeye. Yabonye abacancuro b'abazungu bafashwe mpiri, yabonye ibikoresho byabo bihanitse by'ikoranabuhanga bambuwe, ndetse abona n'imirambo y'aba bacancuro bari bazanywe no kurimbura abaturage ba Minembwe. Ibi birerekana ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo atari intambara isanzwe, ni intambara ihurijwemo ibihugu, abacancuro n'imitwe y'iterabwoba bitwaje intwaro zikomeye. Ikibabaje kurutaho n'ibikorwa by'ubunyamaswa n'iterabwoba uyu mutangabuhamya ashinjira ihuriro ry'ingabo zoherejwe. Yabonye ibikorwa by'urukozasoni byakozwe n'ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo za Kongo FARDC, imitwe y'inyeshyamba ya P5 na FDLR ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo zishyigikiwe na leta ya Kongo. Kuki tuvuga ko uba ari ubunyamaswa? Kuko batibasiye ibirindiro bya gisirikare ahubwo bibasiye inzirakarengane. Uyu muturage avuga ko barashe mu bagore batagira kivurira, barasa mu bana bato, barasa inka z'abaturage ari nawo mutungo wabo wibanze, barasa amasasu mu nsengero, basenya amavuriro ndetse n'amazu y'abaturage. Ikirenze ibyo, aba baturage barashweho hifashishwa indege zitagira abapilote drones, aho zarasaga ku barwayi n'inkomere bari batabaye cyangwa bari bari gushakisha ubutabazi mu mavuriro. Gukoresha intwaro ziremereye nka drones ku baturage b'abasivile, ku barwayi, ni icyaha cy'intambara gihanwa n'amategeko mpuzamahanga, ariko birasa naho Kinshasa n'i Bujumbura bafunze amaso kuri aya maraso y'inzirakarengane ari kumeneka. Nyamara nubwo ibitero byari bikaze, nubwo hari indege za drones n'abacancuro, uyu muturage yahamije ko yiboneye n'amaso ye uburyo abasore bagize umutwe wa twirwaneho babateye igisuzuguriro bakabatsinda bya gisirikare ku buryo budasubirwaho. Uku gutsinda ntabwo kwari koroshye kuko kwabayeho mu bihe bikomeye cyane by'akato ku buzima. Reka ngusobanurire neza icyo ako kato kavuze. Leta ya Kinshasa na Bujumbura zafunze imihanda yose igana Minembwe. Bivuze ko nta biribwa byashobora kwinjira. Aba basore batwirwaneho bari ku rugamba bamaze iminsi myinshi, nta kintu barya, nta mazi meze yo kunywa, nta mata, ikinyobwa kibanze muri kariya gace, ndetse bakaba bari barakumiriwe kubona ibintu by'ibanze nk'isukari, umunyu n'amasabune. Tekereza gato ububabare bw'abana bato bakomeretse muri ibi bitero. Uyu mutangabuhamya yavuze ko abana bato babuze ubuvuzi nyuma yo gukomeretswa n'amasasu, babura n'umuntu n'umwe wo kubatabara kuko imihanda yose yari yafunzwe n'ingabo za leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yari yagose ako gace.
gufata abaturage ukabima ibyo kurya n'imiti ngo nuko bashaka kunesha umutwe w'inyeshyamba n'igikorwa cyo guhana abaturage mu kivunge, kandi nacyo kiri mu byaha byibasira inyoko muntu. Nyuma yo kubona ibi byose, uyu muturage yashoje ubuhamya bwe afata umwanzuro ukomeye cyane. Yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo bananiwe inshingano zabo byo ku rwego rwo hejuru. Imyitwarire yabo n'ibyemezo bafata byo gushora ingabo mu kwica abaturage kuri uyu muturage ni imyitwarire idakwiriye abayobozi bafite inshingano zo kurinda rubanda. Yandura agira ati ibi bizasigara mu mateka yabo ya politike nka paje yijimye cyane, ipaje yuzuye amaraso n'ibikorwa by'urukozasoni. Uku gutsindwa ku rugamba, aya makosa ya gisirikare n'iyicwa ry'abaturage ntabwo birangirira mu misozi ya Minembwe gusa. Ingaruka zabyo ziri gukubita cyane mu murwa mukuru Kinshasa ndetse n'Igitega mu Burundi, cyane cyane mu mashyaka ari ku butegetsi. Nk'uko ikinyamakuru Top Kivu gikomeza kibitangaza, mu isesengura ryimbitse impuguke n'abasesenguzi ba politike yo mu karere k'ibiyaga bigari baraburira amahanga n'abaturage bati ntimuzatungurwe nimubona amashyaka abiri ari ku butegetsi ubu, CNDD FDD mu Burundi na UPDS muri Kongo azimiriye burundu mbere y'umwaka wa 2026. Ngira ngo murabika neza mu makuru yo mu myaka ishize twagiye tubagezaho, aho umuyobozi ukomeye cyane umujenerali mu ngabo za Uganda yatangaje ko izi ntambara ziri kuba mu karere k'ibiyaga bigari zizasiga ubuyobozi bw'ibihugu bibiri buvuyeho burundu. Ibintu urumva naho bihuriye? Reka ducukumbure iyi ngingo kuko ni ikintu gikomeye cyane kumva ko ishyaka riri ku butegetsi rishobora gusenyuka mu myaka 2 gusa iri imbere. Impamvu zibitera ziri kugaragara nk'izuba. Ku ruhande rwa CNDD FDD, kwinjira mu ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru nta nyungu igaragara bifitiye umuturage w'Abarundi ubaswe n'ubukene, ibura ry'ibikomoka kuri peterole, ubwo ndavuga igitoro, ndetse n'ibibazo by'imari. Kohereza ingabo zikajya gupfira mu mashyamba ya Kongo bizamura umujinya mu miryango y'abasirikare no mu baturage muri rusange. Ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi ndetse n'ishyaka rye UPDS bo ibibazo byarenze inkombe. UPDS yarangije guta isura n'icyizere mu baturage kubera ruswa, umutekano muke udashira mu burasirazuba bw'igihugu n'ikibazo cy'ubukungu cyazahaje umuturage usanzwe. Kunanirwa kugarura amahoro binyuze mu ngabo za FARDC no kwishingikiriza ku bacanshuro n'imitwe y'inyeshyamba nka Wazalendo ndetse na FDLR byerekana ubushobozi buke bw'iri shyaka mu kuyobora igihugu kingana nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abaturage barenga miliyoni 100. Kugira ngo twumve neza uku guta umutwe kwa UPDS no gushaka kugundira ubutegetsi mu gihe babona ko ibintu biri kubacika, reka tugaruke mu magambo aherutse kuvugwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka UPDS Bwana Augustin Kabuya. Mu gihe badafite ingingo n'imwe ifatika mu by'amategeko ishyigikira ko itegeko nshinga rya Kongo rihindurwa, ihuriro rya USN hamwe n'ishyaka UPDS ubu bahisemo gukoresha intwari imwe rukumbi basigaranye, iterabwoba no kwigamba byagashoza ntambara. Bwana Augustin Kabuya nta soni cyangwa ipfunwe aherutse gutangariza rubanda amagambo ateye inkeke, aho yagize ati mwabishaka mutabishaka tuzahindura itegeko nshinga. Ni ku cyimvugo ari tekinike y'iterabwoba. Iyo umunyapolitike cyangwa umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi abwiye abaturage ati mwabishaka mutabishaka tuzabikora, ababwiye abaturage ko ijwi ryabo nta gaciro rifite, abasuzuguye inzego z'ubutabera n'itegeko nshinga ubwaryo. Ibi birerekana ko batari gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo bateze imbere igihugu, ahubwo ni amayeri yo gushaka kwikungahaza, kugundira ubutegetsi no gushaka uko Perezida Felix Tshisekedi yazakomeza kuyobora manda zindi nubwo yaba atabikwiriye. Kubura amategeko abashyigikira bikabatera kwiyambaza igitugu n'imvugo zikarishye n'ikimenyetso kigaragara cy'ubutegetsi buri mu marembera, ubutegetsi buri gusamba bukaba bukunze kuruma cyane mbere y'uko bucika intege burundu. Nk'uko byagiye bigaragara mu mateka ya politike ya Afurika, ibihuzwa neza na rya sesengura twavuzeho haruguru,
ko UPDS iri kwicukurira imva kandi ko mbere ya 2028 ishobora kuzaba yarasibanganye ku ikarita y'amashyaka akomeye muri Kongo. Mu gusoza inkuru yacu biragaragara ko akarere k'ibiyaga bigari kari mu bihe bidasanzwe kandi by'amateka. Urugamba rwo mu misozi miremire ya Minembwe rukomeje kwerekana ko imbaraga za gisirikare zonyine cyangwa kwishingikiriza ku bacanshuro n'indege zikoreshwa n'ikoranabuhanga arizo za drones bidahagije kugira ngo tsinde abantu biyemeje kwirwanaho mu gihe barenganyijwe bagakorerwa akato n'ubwicanyi ndengakamere. Gutsindwa kwa FRDC n'ingabo z'u Burundi imbere ya twirwaneho ntabwo ari igihombo cya gisirikare gusa, ni igihombo cya politike gishobora guhindura isura y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi ndetse kikazana imperuka y'amashyaka yabo ya CNDD FDD na UPDS nk'uko abasesenguzi babibona. Igihe kiramuka kigeze itegeko nshinga rya Kongo rigahindurwa ku ngufu hifashishijwe iterabwoba nk'irya Augustin Kabuya, byo bishobora kuzaba imbarutso yanyuma izatumura umwotsi mu gihugu cyose. Ese wowe urabibona ute? Uratekereza ko ihuriro ry'ingabo za Kongo n'u Burundi zizakomeza kwishyira hamwe ngo ritsinde iyi ntambara, cyangwa abasesenguzi bafite ukuri ko aya mashyaka ari mu minsi yayo ya nyuma yo ku butegetsi? Ese ubundi urabona iterabwoba rya UPDS ryo guhindura itegeko nshinga rizagera ku ntego yaryo nta maraso yongeye kumeneka? Ubu noneho twasangira ibitekerezo muri comment aho hasi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ntugende udakoze subscribe kandi like, kandi kugira ngo iyi nkuru igere no ku bantu benshi bakunda gukurikirana isesengura ryimbitse ku byabaye ibiri kuba n'ibikomeje kubera mu karere k'ibiyaga bigari, naho utaha mu yandi makuru.